Iyo rero umuntu atari umukristo, ari umwana, aba ari imfubyi. Nubwo yaba afite ababyeyi, ariko aba ari imfubyi. Nubwo umuntu yaba atagira umugabo, ariko Kristo ni umugabo, ni data wa twese, niryo zina rye, ni data wa data, ni data wa sokuru, ni data wa sogokuruza, ni data wanje, ni data w'umwana wanje, azoba na se w'umwuzukuru, abe na se w'umwuzukuruza. Niko biteye. Ni ukuvuga ngo twese imbere y'Imana tuba turesha. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi biba bishaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo umuntu wese udakijijwe. Rero iri dini risura umuntu udakijijwe. Turaza kuhagaruka aho ngaho simpatinda. Ariko nanone dufate n'aba bapfakazi ndetse n'izi mfubyi nazo. Hari amadini azifite muri bo baterana, kandi za mfubyi zifite abana, mbese n'abana batiga, n'abana badafite icyo bashoboye kwikorera, ariko ntibabibakorera kandi bari hamwe. Kandi bivugwa ko bahuje umutima. Ubundi guhuza umutima ni ukwemera ikintu kimwe, ni ukuba mwemeye icyo mwemera ari kimwe, niko guhuza umutima. Tiwohuza umutima n'umuntu mwemera ugutandukanye. Ubwo rero idini nyakuri ni kurikira ibiganiro abavuga pe, utumwa abahanuzi, abatanga buhamya kuri YouTube channel Munyamahoro TV, Munyamahoro wibuwe gukanda subscribe, share na kommentia. Ivuga butumwa rihembura ubugingo, ubuhamya bugeze kukatiza kuzuye. Murakaza neza nshuti, abavandimwe, abari hirya no hino, aho uri hose. Turagukunda kandi tuguhaye agaciro, wewe uri gukurikira iri jambo. Imana ibiguheremo umugisha. Turagarutse uyu munsi kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana nyuma y'igihe kitari gito tutaboneka. Ariko nanone titwabiretse, titwabihagaritse, ariko twagarutse. Uyu munsi rero ndifuza kuko tuganira ikiganiro kigufi, kiganira hejuru y'ubuyobe, mu magambo make, ubuyobe buri mu idini cyangwa mu itorero. Amatorero amwe n'amwe hari ibintu birengagiza. Ibyo rero nibyo nshatse ko tuganiraho. Ndavuga gusa ibintu bikeya kugira ngo tuje gusoza. Kandi itorero rimeze gutyo niryo torero riri mu buyobe. Akenshi murimo kumva bavuga ngo amakanisa ngo yarayobye, ngo bariya barayobye, ngo bariya nabo barayobye. Ariko hari ibintu bigaragaza idini nyakuri. Hari ibimenyetso bigaragara mu idini nyakuri. Ntabwo twavuga ngo idini riri mu buyobe ngo niryo jewe ntarimo. Nawe ntiwavuga ngo idini riri mu buyobe ni iri ngiri jewe ndimo. Ariko idini nyakuri, Bibiliya iragaragaza ibikorwa bikorerwa muri rya torero, muri rya dini. Ubundi iyo tuvuze idini abantu bumva iki? Idini ni ijambo riri mu Giswahili rivuga imyemerere. Umuntu yemera ariho, abona, mu gihe afite ubwenge. Ni idini niko gisobanuye. Ni imyemerere y'umuntu ariho, abona, afite ubwenge. Idini rero ni ijambo ryagutse, ni rinini. Hariho amadini
hakabaho amadini akubiye mu ma churches, andi akaba akubiye mu ma ministries, cyangwa se ubumwe bw'abantu bari ahantu hamwe bemera ikintu kimwe, bafite imyemerere y'ikintu kimwe bahuriyeho bemera. Ariko ayo madini ntitwoyavuga ngo ariya yabo ngo barayobye. Biriya soba tuvuga ngo bariya barayobye ngo cyangwa bariya ngo ntiba, buriya hari ibintu bigaragaza abantu bayobye. Ashobora kuba ari amadini cyangwa se ari amakanisa abiri bavuga ko ayo makanisa yombi ari ay'abakristo, ariko rimwe ryarayobye atari irya Kristo, irindi riri mu nzira nziza. Ariko turakora ku bintu bikeya by'ingenzi, hariho wenda tuzakomeza dukora no ku bindi bizaba bisigaye, ariko ndakora ku bintu z'ingenzi kubera umwanya. Novuga ibintu 3 cyangwa 4 biranga idini nyakuri cyangwa itorero nyakuri. Ijambo rya mbere turarisoma muri Yakobo umurongo wa mbere na 27. Ni Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Aravuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Mwumve neza, ni risura imfubyi n'abapfakazi ndetse niryirinda kutanduzwa n'iby'isi. Iri jambo abenshi iyo baryumvise batekereza kuko ari abapfakazi, abantu bapfushije aho bari bubakanye. Abantu benshi baroza aho ngaho cyane cyane, ariko iri jambo sicyo ryashakaga kuvuga cyane cyane. Abandi bavuga imfubyi akumva ari umwana utagira ababyeyi, ariko nabyo birimo, ariko sicyo cyane iri jambo ryashakaga kuvuga. Ijambo ryashakaga kugaragaza neza ko idini nyakuri ni risura imfubyi n'abapfakazi Data wa twese uri mu ijuru ntabwo azigera apfa, nta nubwo yapfuye kugira ngo twitwe imfubyi abakristo. Iri jambo ryakoraga cyane ku bapagani kuko ari bo mfubyi batagira se, ndetse n'abapfakazi ari bo batagira abagabo. Kubera iki babyita abapfakazi? Nuko Data wo mu ijuru ari we mukwe, natwe tukaba abageni. Iyo rero umuntu atari umukristo, ari umwana, aba ari imfubyi. Nubwo yaba afite ababyeyi, ariko aba ari imfubyi. Nubwo umuntu yaba atagira umugabo, ariko Kristo ni umugabo. Ni Data wa twese, niryo zina rye. Ni Data wa data, ni Data wa sokuru, ni Data wa sogokuruza, ni Data wanje, ni Data w'umwana wanje. Azoba na se w'umwuzukuru, abe na se w'umwuzukuruza. Niko biteye. Ni ukuvuga ngo twese imbere y'Imana tuba turesha. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi biba bishaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo umuntu wese udakijijwe. Rero iri dini risura umuntu udakijijwe. Turaza kuhagaruka aho ngaho simpatinda, ariko nanone dufate n'aba bapfakazi ndetse n'izi mfubyi nazo. Hari amadini azifite, muri bo baterana, kandi za mfubyi zifite abana, mbese n'abana batiga, n'abana badafite icyo bashoboye kwikorera, ariko ntibabibakorera kandi bari hamwe. Kandi bivugwa ko bahuje umutima. Ubundi guhuza umutima ni ukwemera ikintu kimwe, ni ukuba mwemeye icyo mwemera ari kimwe, niko guhuza umutima. Tiwohuza umutima n'umuntu mwemera ugutandukanye. Ubwo rero idini nyakuri ni risura abantu batishoboye bari muri ryo, ku buryo bw'umubiri no ku buryo bw'umwuka. Ikindi ni risohoka rikaja kureba
n'abatari muri rya dini, kubera ko ijambo imfubyi rirakora ahantu hose, rirakora mu buryo bw'umwuka, rigakora no mu buryo bw'umubiri. Izo mfubyi zoba ziri muri mwe cyangwa zoba ziri no hanze yanyu. Ariko nimba muri idini ryiza muherutse gusura imfubyi, nimba muri idini nyakuri muherutse gusura imfubyi, kandi nimba muri idini ritari iry'ukuri timubiherutse ibyo ntimwobikora. Ubwo rero idini nyakuri ni idini ryita ku mfubyi n'abapfakazi. Ibyo ngibyo ni ihame. Nimba mudaherutse kubareba kubageraho, ntabwo muri idini nyakuri, kandi sije ubibise nuko ariko mukora. Kandi nimba muherutse kubageraho, muri idini nyakuri. Iko niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze. Reka tugende ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni urukundo. Urukundo ni ikintu kigaragaza idini ry'ukuri. Urukundo ni itegeko nyamukuru, ni itegeko rikubiyemo andi mategeko. Biriya byose ari amategeko 10 ariya yose akubiye mu rukundo. Yaragabuyemo ibice bibiri. Amategeko 4 ya mbere yaragabuye mu gukunda Imana, 6 ya nyuma mu gukunda abantu no kububaha. Ni ukuvuga ngo bihiniye muri iryo jambo, ariko turabisanga mu Bagalatiya. Abagalatiya 5 umurongo waho wa 14. Dufatikanye gusoma Bibiliya nawe ukeneye kumva ibi bintu. Abagalatiya 5 n'umurongo waho wa 14 haravuga ngo kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aho ni mu Bagalatiya. Hari n'ibindi bice byinshi muzagenda musoma. Hari n'ahavuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ndetse ngukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo ni itegeko rikuru ry'Imana. Rero hariya duteranira, nimba nta rukundo rubamo, ririya si idini nyakuri. Idini nyakuri niribamo urukundo. Imana yonyine mwanzirishi w'idini, cyangwa se mwanzirishi w'itorero, cyangwa se mwanzirishi w'ubumwe bw'abayemera, yaragira urukundo, yarangwaga n'urukundo. Icyo cyamuzanye arapfa ku musaraba, aragufira ngo amare aguheza urwo rukundo. Igarama ikomeye, ikiguzi gikomeye cy'urupfu kubera urukundo. None nimba hariya muterana, hariya muba mutagira urukundo, iryo si idini nyakuri. Kandi birashoboka ko abantu bosengana bakundana, birashoboka ko abantu bobana bakundana. Iyo bavuze ngo idini, ubundi itorero ririmo uburyo bubiri. Muza mwumva uburyo bubiri, ririmo mu rugo no mu itorero hariya muri rusange aho imiryango yahuriye. Ariko itorero ry'umuryango, umugore n'umugabo n'abana, cyangwa se umugore n'umugabo nubwo bataragira abana, ariko ni itorero, hagomba kuba mu rukundo. Mu itorero, muri korari, mu bavugabutumwa, mu bashumba, mu bamama, mu bapapa, muri departema zose, abadiyakoni, abo bose bagomba kubamo urukundo. Kandi kuriya urukundo ni amavuta atuma ibintu byose bikora. Urukundo ni ikintu gituma ibintu byose bikora. Ushobora kuba ufite imodoka, iyo udashizemo amavuta ntishobora kugenda. Ushobora kugenda n'amaguru kandi uyifite, kubera kuko nta mavuta arimo. Ikintu nobabwira, ikintu cyose kije imbere kubera urukundo. Ikintu cyose cyagiyemo urwango kiradindira. Ikintu cyagiyemo ishari ntikije imbere. Ikintu kitarimo ukuri ntigikora. Ariko ikintu kiri mu rukundo kiragenda kikagera ku ntego yacu. Ni ukuvuga ngo nimba muri itorero
mutagira umwanya wo kwicara ngo mukemure n'amakimbirane yoba yabayemo yazanywe na Satani, mukayareka akabakuriramo, mukabana nayo, mugahorana nayo. Hari n'uburyo basigaye babikemura bakavuga ngo nimusabane imbabazi, ariko burya si uburyo bwiza. Umuntu araza ubwira umuntu utarumva ikosa yakoze, saba uyu nguyu imbabazi, amusaba imbabazi, bababarirane ku itegeko. Biriya sivyo. Ugomba kureka ukigisha abantu kugeza igihe bumva ko rwose bagomba gukundana. Iyo bamaze gusaba imbabazi hahandi baratandukana bakagenda ntibongere kuvugana. Kubera iki? Basabwe ko bagomba gusabana imbabazi, babivuga bitabavuye ku mutima, kugira ngo bave muri cya cyicaro mwari mwicayemo. Bahagurutse batababariranye, ku minwa bababariranye, ariko mu mitima hari cyane ikibazo. Igisha abantu ikibi cico bapfa, hanyuma bahitemo kubabarirana bonyine. Apana kuvuga ngo ni kugakanu ni lazima ni itegeko mubabarirane. Izo mbabazi ziri mu kubaho, ariko ntaco zifashisha. Ubwo rero ico nababwira, mugire urukundo, mukundane. Nimba Yesu yaradukunze, natwe tugomba gukundana ubwacu. Kandi urukundo rwa Gikristo, urukundo rutasoza ibyo kamere yifuza, ahubwo urukundo rusohoza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Itegeko rikuru rero twasigiwe n'urukundo. Gukunda Imana ni wewe wese, ugakunda Imana mu bwenge bwawe, ugakunda Imana mu bitekerezo byawe, ugakunda Imana mu migendere yawe, ugakundira Imana mu mivugire yawe, ugakundira Imana mu mikorere, ugakundira Imana mu mibereho yawe ya buri munsi. Ijambo rya gatatu rigaragaza ubuyobe bw'idini ni ijambo riba muri Matayo 28 18 kugeza kuri 20. Naho turahasoma kugira ngo mwumve itorero nyakuri ikindi cya gatatu rigomba gukora. Rigomba gukora ikintu cyitwa ivugabutumwa. Ivugabutumwa ni handi nababwiye ngo tugaruka. Ivugabutumwa ni ikintu kinaniye amatorero ya none, ndetse bamwe ntibumva n'icarico. Bamwe bakumva ko ivugabutumwa ryo bagusa mu ikanisa, kubwiriza mu ikanisa, ariko abapagani bataje mu ikanisa bakumva ko nta mutwaro wabo bafite. Ariko misio yasigiwe cyangwa se inshingano nkuru y'itorero, inshingano nkuru y'itorero nyakuri ni ukuja mu mahanga yose. Abantu bari mu kuja mu mahanga yose bashaka amafaranga, abantu bari mu kuja mu mahanga yose bashaka ijubahiro, abantu bari mu kuja mu mahanga yose bashaka amazina, ariko ni bake bari mu kuja mu mahanga yose bashaka ivugabutumwa cyangwa se bashaka uriya utashoboye kuba yarakiriye Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni Matayo 28 umurongo wa 18 turageza kuri 20. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose, mubahindura abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aha ni assurance uyu murongo wa nyuma. Assurance Imana yari itanze ku bavugabutumwa, abaheza inshingano. Umuntu wese ukijijwe ni umuvugabutumwa, habe n'udakijijwe ni umuvugabutumwa w'ibyo yemera. Umuntu avuga, umuntu abaho ku rugero rw'ibyo yemera. Ntabwo wabaho mbese ngubeho uko utemera. Ubaho bikurikiranye n'ibyo wemera. Ibyo wemera n'ibyo uvuga.
ibyo wemera n'ibyo ukora. Ni utuntu duke ukora gusa abandi babigukoresheje mu byo utemera ni duke, ariko ibiba mu mutima wawe n'ibyo wemera ni nabyo ukora. Rero umuvugabutumwa, umuntu wese ni umuvugabutumwa, utari umuvugabutumwa bwiza ni umuvugabutumwa bwa Satani, kubera kuko tuba twumva n'amagambo. Nimba uba mu magambo umuvugabutumwa wa Satani, nimba ari wewe uri mu guterateranya abantu ukoresheje amagambo, uri umuvugabutumwa wa Satani. Ibyo ngibyo twabishidikanyaho. Satani afite abavugabutumwa benshi muri urwo ruhande. Nimba uri mu gusebya abandi bantu, ukica abantu mu mitima y'abandi ukoresheje ijambo, uri umuvugabutumwa wa Shetani. Si ikibazo kwita ukuri. Nimba uzukora ivugabutumwa mu mikorere yawe, mu mivugire yawe, mu mibereho yawe, mu myambarire yawe, mu myemerere yawe, ukora ivugabutumwa, Imana izaguhemba. Ubundi ivugabutumwa ntirisaba ngo abantu babanze bige teoloji ngo bayirangize ngo babone gufata urugero rw'ivugabutumwa, ahubwo nibyo bemera, nibyo babonanye uwo nguwo bagiye kuvuga. Ubundi nibyo uja kuvuga wabonanye wa wundi wagukijije. Uwo wemera ibyo wamubonanye nibyo ugenda kuvuga hariya. Ntabwo ari teoloji. Umupagani ntiyoyumva, umupagani ntiyokumva amagambo menshi, ahubwo uja kumubwira igitangaza, ico Imana, ico Yesu yagukoreye. Ese niki Yesu yagukoreye? Abantu benshi barareba bakabona ubutunzi, ariko ico Yesu yadukoreye kiruta ikindi ni ukuducungura ku musaraba. Kuba ntazaja ku musaraba, kuba ntazahanwa ku rugero nagombaga guhanwa, kuba byarababariwe, ni okaziyo y'ibyishimo no kubitangaza no kubibwira abandi. Ni igitangaza. Ubu nyine umuntu yo kwishurira akadeni, woza uvuga ko yagukuye ahantu hakomeye, ariko Imana yagukuyeho urupfu rw'iteka, ikagushira mu buzima bw'iteka. Wumva ari ikintu gisanzwe. Rero umurongo wa 19 haravuga ngo nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Dukwiriye kuba abigishwa, dukwiriye kuba abigishwa, abemera kwigishwa. N'itorero tugomba kwemera kwigishwa, nubwo ijambo ry'Imana ubu nyine abantu benshi batakiryumva, ariko ni byiza ko abantu bumva ijambo ry'Imana. Ikintu rero cya nyuma tugiye kuganiraho ni ijambo ry'ameza. Itorero nyakuri, Yesu yaravuze ngo nimuhura, ngo mukaba muri kumwe, ngo nimuterana, aho mwateraniye ngo muzamwibuka umubiri wanje, muzamwibuka umubiri, mwibuke amaraso yavuye ku bwanyu, ari naryo sezerano risha turimo. Ni ukuvuga ngo itorero ritegera uruhimbi ni itorero riri mu buyobe. Abandi kuri iki kintu baravuga ngo igikombe kimwe, ngo bamwereye ku gikombe kimwe, ngo none ngo mwebwe ngo muzamumwera kuri byinshi. Icy'ingenzi ni ukwegera uruhimbi. Hari abakoresha umutsima, hari abakoresha imikati. Icy'ingenzi ni ukwibuka umubiri no kwibuka urupfu rwa Yesu no kuzuka, kwibuka ariya maraso yamenetse akoza ibyaha, kwibuka kuko twatangaga amatungo yacu, amaraso yayo agafunika, hagera igihe bikavaho. Ni nk'agashuka kajagaho hejuru ku byaha byawe, kamara gusaza kagacika kagashira, ibyaha byawe bikaja ku mugaragaro, bikaba ngombwa gusubira gutanga irindi turo ryo guhisha bya byaha. Ariko dufite igitambo n'umutanzi tubwira ibyacu kandi akabitubabarira. Ubwo rero ameza uko boyamwa kose, ariko bapfa kuba babibuka umubiri wa Yesu. Hari abandi bavuga ngo imisemburo, ngo imikate ngo bakoresha ngo irimo imisemburo. Hari igihe ushobora kuba uri n'ahantu udashobora kubona umukate utarimo umusemburo. Yesu yawukoresheje, yari awufite, wewe utawufite ntukareke kunywa ameza.
tukareke kwegera uruhimbi. Egera uruhimbi n'ibyo ufite imuhira, mu itorero ry'imuhira, woteka n'ibirayi, woteka ikintu cyose ukagisengera ukavuga ngo uyu ni umubiri wa Yesu, hanyuma ukanywa n'amaraso. Wokoresha n'amazi woyakoresha atarimo n'isukari, atarimo n'iki. Amazi ariya muzamunywa nayo mwoyakoresha ni ikimenyetso cyo kwibuka, ariko mu gihe mukora uriya kya kimenyetso muramya Imana. Biriya bikorwa byose mukora biba biri mu rwego rwo kuramya Imana. Ubwo rero ndabashimiye, reka mbanyuriremo bukeya mu bintu navuze bine. Icya mbere navuze ngo ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Icya kabiri navuze ngo ni urukundo, mugire urukundo mu itorero. Icya gatatu nababwiye ngo n'ivugabutumwa, kuja hanze gushaka bariya batarakizwa, kandi si abavugabutumwa basengeye cyangwa se si abatoranijwe n'ikanisa bataranasengerwa, ahubwo ni itorero ryose guhera ku mushumba mukuru kugeza ku waraye abatijwe uwo munsi, wemeye uwo munsi. Ikindi cyongeyeho ni kushiriki meza ya Bwana cyangwa se kwegera uruhimbi, to take holy communion. Ni ukuvuga ngo uruhimbi narwo ni ikigaragaza itorero riri mu kuri. Itorero ritagira bino bintu bine mvuze, itorero ritagira bino bintu bine mvuze, iryo torero riri mu buyobe. Iryo torero ryarayobye, bibaye byiza ryogaruka, kuko Imana irategeye amaboko kugira ngo rigaruke. Ibyo wemera nimba uzubona ibyo bitarimo, uracyari umupagani. Ukwiriye kubanza ukizwa, ugahishurirwa ubwenge bwo kwemera bino. Iyo utaragira ubwenge bwo kwemera bino, uba amaso yawe aba atarahwezuka. Murakoze, ndabasaba kuja hariya mugakanda subscribe, n'inkunga ikomeye. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.